Guys, nahimong problema karong tatay guys ning usa ka driver aning usa ka multicab kay ang iyang multicab medyo gi-claim karon no. Di na siya kadagan pastila ni tatay. Naghinuktok tatay karon kay gusto siyang bulakaw, di naman siya kalakaw kay usa paglakaw niya nga giklipa naman yung multicab. Oh, mo ni problema guys basta pataka kag parking dis kag Endiuro. Now maklipan gyud imong sakyanan. Now ato lang pahimangno ngadto sa mga motorista, ayaw gyud ita mo pataka og parking no kay parang di mo mahasol, di mo malangan. Kay kung kamo magpatakag parking mo, dinhi mo magpatakag parking sa Endiuro, wa nay hangyo no, wa nay hangyo. Kay ang atong mga enforcers karon tinud-anay na gining ila. Oh, tinud-anay na ni guys. Nahala sige.